Ngātokimatawhaorua, he waka tipuna no te tai tokerau. If you're talking imperial, Ngātokimatawhaorua is 116 feet and 8 inches. If you're talking metric, it's about 37 plus meters. Filled up with men, it's about 16 ton. Ia tau ka whakanuia te rā o Waitangi e Ngātokimatawhaorua me ona kaihoi ko tahi rau neke atu. So Ngātoki has been tautoking Waitangi since 1940. There's a long, long history. Our Ngātoki has supported the signing of the treaty and celebrated it, I suppose. So that's the hohonutanga, the depth of what Ngātoki has done. And now you see the fruits of Ngātoki walking around here with 800 kaihoi. Ko Joe Conrad te kaihautu o Ngātoki, ko ia hoki te kaitiaki I tēnei kaupapa Waka ki Waitangi. Nui here te kaupapa, nui here ngā tangata I harimena ma o tātou wahine, o tātou nei kōtiro, we tahi e kaumātua e rapuana the fountain of youth pia, mahanga Pākehā ko tai mai kone iaiane, rapuana te mātauranga o te kaupapa, ngā ākoa iaha momo koe, o tehea whenua koe, ko here mai kone. I've been involved in the Waka kaupapa for about 35 years. All of my brothers and sisters come. My dad still comes. He's the reason that we all started coming in the first place because he was one of the paddlers in 1990. I was a little bailer. So over the years I've progressed slightly and now I get to do more work. Ko tētahi o ana mahi, he whakaako I te haka, ka hakaina ai e ngā kaihoi katoa. I think it's important for me that when we have new kaihoi that come along, they want to learn and be part of the kaupapa, that we give them some awhi, we give them some tautoko, and so what better way than teaching them our haka, so that they can then spread that message of the haka, but also it's another thing that can bring us together, so that when we come together and do the haka on the beach, we see once again te kotahitanga o te ao Māori. Ko Tent City tēnei, te wāhi e noho ai ngā kaihoi o te tai tokerau, o te motu whānui anō hoki. I think we'll probably climb to 800. Easy. You just have to ask the cooks. They'll know how many plates they washed. They're really good. They help out. They always come and they go, Auntie, you need help? They take my rubbish, they wash the dishes and things like that, set the tables, help serve. So they're always there to help, yeah. The infrastructure is huge to get this up and running every year. The whawhai to get it up and running. The mea nui ko ngā pūtea to have the waka launched, to logistically get the waka from other parts of the country here, to the food, to the cooks. Everything that's here has been donated or by aroha, by koha. The only cost we get off the government is to stand accommodation for our people and make sure that they have a place to sleep for 6 or 7 days. Ki uta, ki tai, ka mahitahi ngā kaihoi, I mua I te rā o Waitangi, ka whakahara tau ki ngā wai o te pē whairangi. Mo ngā tau rua te kau ko tahake nei, ko hoki mai tō tātou waka ki te whakanui I ngā rangatira I waitohungia I te Treaty of Waitangi. I tēnei tau, kei te kitea hau, I ngā momo waka o te motu, ko whakahokia mai, ko whakaeke nei ki runga kia Waitangi, me te hariko o te ngākau, me te tukituki o te ngākau I te mea, te maha hoki o ngā waka, ka whakatere ki tō tātou nei, ki te whakanui tō tātou nei rā o Waitangi. Ko oti, ko ea te noho wāhirua o ngā waka o tātou mātua, tātou tūpuna. Ka tūtaki anō ngā kaihoi kia rātau anō, ka mihi tahi, ka kōrero tahi, ka hoi tahi. I'm looking close to 20 waka on the water this year, 20 waka on the water. Te mea nui ke is that
ke kone te kauau, ko haka hoki ngama i Ngāti whātua ki roto e raro te kaupapa Waka. Kua tae ki te rā o Waitangi. Ai whakarite ana ngā kaihoi kia tutuki ai a rātou mahi rangatira. Usually we all congregate all the waka at the front of Te Tī Marae to pay homage to the mahi that our tūpuna did in signing Te Treaty of Waitangi. But every few years, the tides are against us. And the changing of those tides, it becomes really difficult to manoeuvre so many waka. So hence the reason we made the decision this year to start on the beach and then take our waka out. Ki au he miharo ki te kiti ngā waka katoa. Ngā waka tawhito, ngā waka o ngā wā o mua, ngā waka o nai nei hoki. Nō reire, mihi ana hau ki ngā waka katoa ko tae mai ki te whakanui i tēnei rā whakahirahira, i runga anō i te kaupapa o te waitohu o te Treaty of Waitangi. Ahakoa he nui ngā kōrero tōrangapū mō te rā o Waitangi, he rereke te aronga o te kaupapa Waka nei. You know, kaupapa Waka has no political agenda. In a way, we've been protesting long before you became protesters. Out on the water, we show the world that our culture is important, our kaupapa is important. I don't have to go and fly a flag to say that I'm protesting against what was done to my tūpuna. I do it in my art, I do it in my tamariki, I do it in my waka, to say we're still here. Remember how we came here.